Polisi enkuru eyambarara eriizooba yayora abaana barikuhika 74 okuruga omu Rugazi hamwe na Rubiri omuri Mbarara City South Division abari ahansi y'ekitongore kya AIM Global abarikufeera bataahi baabo ngu nibakubahereza emirimo. Ahari aba 74 twineho 10 ababiri babebembera tuza kucyaginga kubuka abandi abatsigara tuza kuronda kuturabakande makagabo. Abaana aba okukira obwingi nibaruga omu byanga nka Masaka hamwe na Buganda. Twizire tuburihayo abengi nitubabona family zabo abakuba abantu abo baraga omu district ziri hareze nagire hare batabamo aha bamwe baraga Mukono Kayonga Matuga previously twizire rescuing as far as Arua. Okurugyerera mugambirizi wa polisi ab'ekyanga ekya Rwizi ACP Samson Kasasira, polisi etwire neekora ebikwekweta eby'okwihikwa 5 omwaka ogu kandi hati basya abaana barikuhingana 384 abo bagarwize omu maka gaabo. Operation egi ibasize kuyirudinga no kurikavaringa abantu bakubihabihibwa bakugira ngo baza kubatunzira emirimo bakuhika 384 wagaita abandi. So operation ezi zikiri omu zigendo omu maisho and of course nitwenda kongera omu maisho kuhabura abantu ninga abazeire nabo bakutureba kutekinga due diligence. Kasasira yarabura abarandroda abarikuraza abaana aba ngu nabo nibaija kubakwata eshaaha yoona. Level ya state na district security tuza kuengaginga ebitongore ebikuvunanywa ebitongore ebikukoraki ebikuranga programs ezi. Yarabura abazaire barikusindika abaana babo kuza kukora okubanza bakora okucondoza bakamanya eki barikuza kukora n'abarikuza kukorra. Ahabwa TV West ndi Aidan Bataringaya.